Došla sam u rodno mesto Republike Srpske sa posebnim zadovoljstvom, jer odavde je naš narod podizao Republiku Srpsku, gradio njene institucije, čvrsto prigrlio slobodu i danas, posle toliko decenija kasnije, ne želi da tu slobodu protraći i izgubi. Ako pogledamo istorijat borbe srpskog naroda da bude svoj na svome na ovim prostorima, da ima svoju političku samostalnost, da očuva svoja i politička i građanska prava, da očuva svoj kućni prag i svoje ognjište, ako se osvrnemo na sve to što je činjeno, razumećemo zašto danas sa punim pravom smatramo da je došao trenutak da Pale postanu prestonica Republike Srpske. Ovo mesto zaslužuje to ne samo zbog onih koji su dali život za Republiku Srpsku i ne samo zbog svog istorijata, već i zbog strateške pozicije i zbog budućnosti Republike Srpske. Iza nas se nalazi ovaj zaista monumentalni hram, pored njega i spomenik blaženo počivšem patrijarhu srpskom Pavlu, koji nas je učio da je porodica kao mala crkva. I mi uvek ističemo da su Srbija i Srpska jedna velika porodica koja treba da se pomaže, podržava, povezuje, upoznaje i drži zajedno. I kao ministar za brigu o porodici i demografiju danas sam došla ovde u Pale da podržim ove ljude, jer na Palama je svojevremeno tokom onih ratnih vihora boravio i moj otac i bio je i ratni reporter i radio je za televiziju Pale. I na Palama su bili njegovi ratni drugovi. Na Palama je gledao kako se životi gube, kako se daje glava za otadžbinu, kako se gubi život za slobodu. Iako smo tada stradali za slobodu, iako su naši preci umirali za Srpsku, naša želja je da generacije koje dolaze žive za nju. Da bi živeli za nju, mi moramo da učinimo sve da nam se deca rađaju. I da ovde na Palama, ali i svuda u Republici Srpskoj, imamo što više živorođene dece. Da imamo što više mnogodetnih porodica. Da pomognemo majkama, da pomognemo očevima, da ulažemo u projekte koji će pomoći da imamo što više obdaništa, vrtića, škola, domova zdravlja, sa što boljom opremom namenjenoj deci, namenjenoj i na korist roditeljstvu i porodicama. Obišla sam danas i zdravstvenu ustanovu koja se nalazi nedaleko odavde i razgovarala sam o tome šta mi kao ministarstvo možemo da doprinesemo. Obećali smo jedan CTG aparat u najkraćem mogućem roku namenjen trudnicama, jer tu se čuju ti prvi znaci života. Da život bude u Palama sve prisutan, da na Palama se slavi roditeljstvo, da se slavi porodica i da pored toga što će biti prestonica Republike Srpske budu i prestonica porodičnih vrednosti. To je moja poruka danas ovim divnim ljudima koji se bore ovde da očuvaju političku stabilnost, da očuvaju kontinuitet lokalne samouprave, kontinuitet politike u borbi za i ove velike ciljeve o kojima smo govorili, ali za život malog čoveka na kojem počiva zapravo suština i opstanak Republike Srpske. Položili smo venac na spomenik onima koji su dali život za Republiku Srpsku, iskazali poštovanje prema njihovom stradanju, ali to stradanje nas samo obavezuje. Obavezuje nas da ne odustanemo, da se ne predamo i da se borimo za dostojanstvo Republike Srpske, baš u duhu i Svesrpskog sabora, našeg povezivanja, našeg jedinstva, onoga što smo kao generacija sada prisutna postigli, da ne dozvolimo da nas ikada više podele, da ne dozvolimo da ikada više bilo ko sa Pala ili iz drugih delova Republike Srpske pomisli da Srbija nije sa njima. Srbija je sa vama i Srbija će biti uz vas i danas i sutra i uvek i zauvek. Podržava ono što mi radimo, podržava ideju Pala kao prestonice, što je nama od izuzetne važnosti. Nadamo se da ćemo je u nekom narednom periodu malo češće viđati na Palama ovdje. Ono što imamo još u nekom narednom periodu u planu da odradimo, neku uzvratnu posjetu da napravimo, da odemo tamo. Ministrica je ministar za brigu porodice i demografije. To je ono što je od ključne važnosti za ove naše dvije zemlje. Posebno sam srećan i zadovoljan kao načelnik opštine Pale što je danas baš ministrica za brigu o porodici i demografiji ovde sa nama, jer opština Pale mora voditi računa, vodila je u ovom periodu i naravno i u buduće će voditi o demografiji, o pronatalitetnoj politici, prije svega o mladim.
Zato smo fokus ove posjete danas stavili prije svega na mladost, na očuvanje zdravlja, porodice.